Mınakey uzakta Malik Hacı daha gelip kaldı. Malumatlı Uşak'tan alaylı. Uşak bilen. Kandayız? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşı ötesizmi? Yaxşı jantora. Жақсы. Ne dosunun atını tartqana geldin mi? Oo, men işten gelince tarttılar da. Анда бұл жашы жаңасы екен, а? Бұл жашы жаңасы. Өзіңіз таныстырып кеттің эми? Мен Камтерде Мalik деген қасапмын. Осы ортада қасапшылық қыламын. Өзімнің үйірден шыққан құлымдар. Бұл чағылғанды дағы менден шыққан өзім бейім балдарылар. Bunun atası dağı şu çağılğanın şerigi oçu bir jelede turgan. Bul tügü Kakıvaydın gülügünün baldarı oladı. Sizler çekirdek koyasınlar Mangılgaçka. Oşonun baldarının baldarı bot. Bul çevre olup gidiyor Kakıvaykan'ın atına. Kakıvaykan'ın atının balasının balası Karavlakta Kanışta kögat bulgan. Kanış satıp aran Özbekistan'a düşüp ketken. Oşonun baldarı bunun atası oladı. Kögat bulgan, küçlü at bulgan özü. Çoğulga vermeye koyanan aygırda jardan uçup ketken. Oşonun akırkı baldarı bu. Bu akırkı baldarı bu. Daha bir ösü nevremdele al taytasını ben jeniş palvan barga çoğulga da koyalım. Oşonun müyüründe aygırda jürü nevresiniki. Şerigeden, ha? Şerige. Ama bunu hazır emi olup kaldı. Bakkan adam yok, balam kinege balam Rusya'ya getip kaldı, akasının atı. Videoda atlar var. Balam satam degenden satığa koyuştu da. Onun için satı da demese ulağın 9. mayda var, жүрегін tekşerdi, yarıp geldik demese. Жақсы bu? Şükür. Bu atası jönünde daha qaytып ketpeysiz be? Atası şu pıştısından başlap jеңiş emede ayır koyulup жүрді özümüze, kolunu. Elleri koyup atkan. Anı çağılgandan da kurç күчтүү болчу деп угуп калам да. Al öte күчтүү болгон. Bunun yamış atasına okşap kurç. Al öte kurç eller. Anam kurçunday boyluğu oçu. Atası ya. Atası şu karmapkelerden bir gün burun yardan uçup ketip nasıl ölmez eken şu pandemiya malında ölgön. Anan dosum aytıp ketти, özübүздүн белler бүт ургачы туup. Özüdüki jalan urgachı tuup anan o'sha havasından algan özüdün uyurdan. Eki urtuğanın baldары Erkin degen akamın algan. Karalakta Jeniş degen ukamın demesi. Uyurdan. Hazret alat. Ama şoğa satam deten baylı balam satıp işlet gerek. Ne dep hazır satığa koyup atıp durgan. Özü bul sizdin kolunuzdan atlar çıkıp beret eken de özü. Sudağa şükür çağılgandı sattım, toratты sattım. Ondan burun torat sattım. Только men özüm uyurmen çıkan atlar. Özümün beyin ballar. Bazardan ap gelbeyiz. Ya bir jolu gana şu Xandın Urug'una Ahmat Osman alıp anayam satkam. Şunday iş gerek. Aram jalan ele özüm beylerini, ekipte bey var aşağıda. Bir beyin barlı ölüp kaldı. Jılday birden erkek duyuterler. Besprov kalı ölüp kaldı. Şu torattın eneleri var. Anan bunun enesi şu akamın emesinden Sartoru bir yakşı bir şunun akaları yam çurku adat. Emi bu çağılgandagı bunun atası dagı sizin özünüzün beylerinizden tuğulgan da. Özümün Kanış akadan ap gelip koygansızbı, aparıp koygansızbı be? Kanıştın atını şu karalakta özü akamın gözünün ukamın gözünün yürüyüz biriyle bir. Oşan aparıp koyganda buların atasından şu 9 erkek düştü, 9 itten çurkadı. Buların atasından aybelek sattı o kögat. Al. Karavlaktarlarga gözü kör kök leskoz dobu. Jalildagi kök çurkup atkan. Oşa bir jelenin kulundары şular. Koçkadada da bakta kaniki var. Al men sattam anını. 60 şaap jürgör. Alam oşa menin beyim balası. Men 3 beyim, 4 beyim erkek tuup, birösün jeni mençelep berdim toskolga. Al Jallavatga sat, Jallavatda çurkap jürdü. Çağılgan çurkadı, bunun atası çurkadı. Aybelekteki kögat oşo bizim yurdun beyleri. Baldarı şu bir jelen baldarı. 9 erkekten çurkadı da. Kolunu işte tuğlanında. Çağılgandı kaysı жылдары sattınız? Çağlandı 3 yıl murun sattım ben. 710 minge sattınız bile? 710 minge sattım ben. Jana videolarınız taradı ile жоқ hazır alıp ketti degen. Ama sattandan keyin video turuştan acayip yok. Bu Kırgızda sat dedi, satıldı mı? Satılgandan keyin onu 2 gün karmap duran, bir gün karmap dur bolbay. Bolbayt. Ano, yok. Korkuş gerek de Kudaydan korkuş gerek.
Alıp ketiş gerek sırası. Allah razı olsun Nakay. Çağılgandın istorиясын bilip aldım. Endi sizge kantip sizin belerinizden düşkönünçe. Жақсы. Bu Kakvay Avanın Kaşkatı dep hazır bizim Nokengde ötü kengeri neme bolgon go. Jaydak çurkagan gülük at bolgonu. Gülük at bolgon. Oşonun baldары çekeden çurkap atat, çekeden gülük çurkagan. Açıgını aytish kerek da. Ana atты жакшыны жакшы деш керек. Анан жаманды жаман деш керек. Анан эле мактап эле пар бергендин кереги жок. Негизинде деш керек. жакшы ат болгон дейм ал. Жакшы ат болгон ушундай үчүн орто ат болгон şu койгон şu беге койгон жакшы беге койгондордун аттары чекеден чуркады, гүлүк аям чуркады. Онун тарыхы узун муну. Узун. Ол Каквайдын гүлүгүнүн атасы карат болгон өтө чоң. Ошодон караттан түшкөндөр бүтүн гүлүк аям чуркады, улак аям чуркады. Амалда ошо караттын балдары Каквайганын гүлүктөрү малда. Улакка мындай кызыгуу болгон эмес да. Өжөн эле базарга апарып сатылган. Кызык болгон. Азыр улак курчуп кеткен үчүн тегин издеп алды. Жақсы. Эми жанагы өзүңүздүн атыңыз төрага боюнча эми кичине сурап кетейин. Ал кандай урукка барат ал төрага? Ал деле таза кара майыр урук. Ошого эле өлдү деген бейимдин балдарынан тораттын саттым го былтыр сен эме. Ошонун нүкасы болот. Андан мурункуларынан саткан, ачыгын айтып. Ал деле ошо бейим мен жалаң эркек тууду. 8 бий ушундай эркек тууду 8 тең чуркады. Былтыр өтө жакшы результаттарды көргөз да? Кудай кааласа ошо былтыр багып кичине аны деле ушу адырды эле кой багып эле жүрдү алып келип багып өзүң көрдүң го кара көлдөн зорго жүктөп келген багына былтыр результаттарды көрсөтүп чабып атты. Жеңишти досум чапты, Алиң укам чапты, анан Байсал Балбан чабып атты. Байсал Балбан менен Алиң жакшы результаттарды, жеңиште результат көрсөтүп атты. Азыр каякта? Азыр айгырга койдум. Канчанчы жылы коюлуп атат быйыл? Быйыл жаңы коюлду. Жаңы коюлду? 3 айында жаңы коюлду. Ага деди кой бактырып эзимиздим. Канча бейде жүрөт азыр? Азыр бир 15 бей бар, 15 бейде жүрөт. Жакшы, машалла. Укамдын үйүрүндө ошо Кубаныч деген. Өзүнүн бейлер бардыгы ошо. Макай достор, ушундай маалымат болду. Бул жак Айыштабыз, Малик ажы комитетинен, Нокендин Нокен айынан. Чагылганды чыгарып, чагылганды сатып, көпчүлүккө таанылган. Өзү чынында эле ат адамды таанытат дейт го. Аттын аркасынан эми сизди баары эле таанып жүрөт да азыр. Кудайга шүгүр. Ат адамдын канатыдай. Бул атың барда эл тааны, атаң барда жер тааным дейт. Элгерден кыргыздын макалы туура эле да. Кудайга шүгүр, ушу үйдө жайын кышын жок дегенде бирден ат кармайбыз. Болбосо 2ден 3ден ат. Şu atam tirüsünde dağı 2'den at bayladım. Açığını aytış kerek. Bardығы çurkadı. Karakaş kattı yani şu alıp çurkattım. Ondan çoğun torat barla al çurkadı Kudayga şükür. Emi tirgilikке kereken satkanda sat yürüp atabız da. Tolka öz yüzden çıkan atlardı. Öz yüzden yüzden. Bizim beyler şu ilgerki sayız malından kalgan Karabayır beynin baldarı da cana. Oşanın uruğuna mısılar. Ha buna oşuya oşanın uruğuna. Dostlar, mına акчасы 400 миңге коюлду да? 400 миң. Келип көрүп, жаксалы эле даны эмеси жок. Только багууга адам жок гана айлап сатууда өзү ат кылам деп алды эле бала. Өзүнүн үйүрдөн эбесинен чыкпай калып, туубай калып бейлери. Жакшы. Маке ушундай ат болду. Маалыматты уктуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.